youtuberima i gledalcima, ja sam Sebian Games NM i vi ste u mom svijetu preživljavanja u Minecraftu. Evo, mi se nalazimo na jednom livadi Krajevec. Ovdje imamo što sam tamo ušao tikve i gundave. Ima malo sam kokoši i krave, tamo jer imam hrane. Imaju tamo prasić, pa sam ih zako ostavio sam par i da mogu se razmnožavat. Da imam kasnije ako nađem mrkvu, neko selo, nešto kamp ili isto. Nađem, ne vidite, ima još tamo iza, ima i krava, ima i džunga ovdje, ima i gor planina valjda sa snijegom. U sljedećoj epizodi ćemo sigurno ići tamo kup snijeg da napravimo snow generator, da se možemo s grudvama malo igrat, vađat nešto. I ja sam pripremio stvar sebi, da napravim baš na ovo drveto ovdje čisto tu, da napravim sebi kuću. Gdje ću moći živjeti, jer mogu živjeti. U stvari bit će više toliko kuća i jedna kuga. Evo, tu ima i zanački stol sam stavio. A iz druge će. A vidite. Malo sam tu raščistio sve da ne bude da gledate kako pripremam to sve. A vidite, i malo sam ovo lišće da. Nisam načinio koliko mi treba. Jesta pa sam napravio. Vidite ovdje, oni sklonimo ovdje ću vrata. Evo ovako ovdje. Ovdje će ovo drvo, tu će biti. Naravno nađemo redstone iz tu. Pravit ćemo i mape pa će biti u mapa sve. Tako. Ovdje isto. Vidite. Tako. Sad ovdje. I ostavimo usporedno. Ako vam je dosadno da gledate kako gradi, premotajte i ugledajte kako rušimo ovo lišće, a kasnije ćemo se i zanimljivo kako gradimo. Ne budeš tamo. Tako da bude ko neka kocka. Biće to naravno veće, ali biće to jedna velika platforma na kojoj će biti moja kuća i biće ovdje mostova, a drugo drvo napravit ću vam s jedne. Moja će se kuća protezati s drveta, no. To sam tako razmišljao napraviti. I mogu, ne znam koliko ovdje ima da napravim s ove strane stepenice od sancijena. Idemo sad na svaku stranu po jednu. Ajde. Ovaj trebac. Evo, kad dodavamo završiti epizod, pošto ne se ne duši. Pa će biti više epizoda u danu. I sam jedna bit će više. Ajde, bit će dobro. Za kuće i to bi bilo to za ovu epizodu. Do sljedećeg susreta, goodbye. I naravno, ako vam ste mrazi, lajkujte, šerujte, subscribeujte video. Dođenja.